ništa, nema stvarno nikakvog opravdanja. Pred svojim navijačima mogu da kažem kako smo kući igrali, toliki broj navijača došao da nas prati, totalno su podbacili u svim segmentima igre. Ponavljam, opet nema opravdanja i na nama je da radimo još bolje i još žešće kako bi dočekali spremnu tu utakmicu protiv Rena i ispravili ovu veliku grešku. Pa ne znam, mislim da nije bilo toga podcjenjivanja u glavama igrača, ali eto, jednostavno to je fudbal, to je život i na mjesti se kad najmanje očekujete da svi kolektivno podbacimo, nije to u pitanju jedan igrač, znači nema opravdanja i naravno da možda je bilo malo tih pomisli o Renu, ali kažem, opet nije ni to alibi, tako da prestoji nam jedan težak period ovoga oporavka, moramo dignemo glavu, skupimo snagu i nastavimo dalje. Pa mnogo nas je poremetio, vidjeli smo sad i posle utakmice i reakciju navijača i sve to utiče, svi smo od krvi, od mesa ljudi, tako da utiče to je na nas, ali kažem opet moramo da se izdignemo iz svega ovoga, da podignemo glavu, da se prije svega pogledamo u oči i da naravno da skupimo snagu i da se spremamo za tu utakmicu, da što prije zaboravimo ovaj meč.